Develop mentau benai mem pona jing sistem ngayo hagani ha YouTube channel jonga ngal adilet nyaus pa atliki video dah do channel jonga do la don atliki strike teladang adon so always strike temut ani channel kan kod ani channel pimla acho banu I hagani ha YouTube ledang ayo so always strike so always ro plug menta hagani channel jonga am lada pi khat so cha subscriber tangba ngamla coban kamai ni ngamla coba balai nama ka channel jonga menta ka YouTube kala demonetize ya ka channel jonga paita ngamla coban kamai ya kani develop ngam tip chongan le yo menta ka channel menta adi live nem ala tristom ba ban thap video hang ne piper khat pras pa upload ki video ngala thap hangani channel tang pada kata pras pa upload menta don tang ars pa video kanu patli video ngadilet itu ba ngatris to mem menta borok kala klen balai nomor mentanjing mentai so ladang adilet di video te mio jeng mentai da baitang ala adilet di video nomor ladang ngabo video ladang ngabo itu video acara jongoro ngamla raban ong ip de tu video ka YouTube kala aban I strike jenga da kala aban delete de YouTube channel jonga da menta ngam tip so kumi video ngan thap hagani YouTube channel nomor kumi video bonga jo upload haga itu mencuam komini video menta try kam like kam try kam cho komini video namar ka YouTube menta kana strict pa so vero lada ngayo so we ania strike am blog lada ngachna channel thamai ro ata channel ro ka YouTube kan delete no don jing mentoi cho lada ka ni channel kan YouTube ka delete namun I channel thamai ro kan delete by lada don I channel banga chna ri kerteng jonga di face jonga kan delete no eda channel ro dengan tip cho aku away di people nu bapai jaga ni video ngasong tho pide subscriber jonga pisong tanar ban pai video jonga away yang aku ada people siapa ban comment hagani video jonga chpangi I content pikwa ngan IP chpangi video bapi I la denga ban chna komita video bapin pai kita video don interest ban pai kita video so ban comment hagani video nomor ngadon kamba banti peta baita next time ladang awan ra video dengan wan ra IP komita video tamba komini video banga chna mencuba blog ngamla jawaban chna mentaro ini video bodan so ars patli video data jis pasan po day long video itaro ngam tipra heden kanus ngan delete ngan yang ado benai Oktober ladai tapor ngamla ra dangaron kamban delete boro ki video dengan tip chongan leyu awi nga request the people lada pi kwa ban pa video jonga te pi soban comment hagani video pangi video pi kwa ngan IP hagani channel jonga lada ngam upload cho komini video banga cho upload mencoba lada nga upload new video komi video pi so tanar ban pa comment hagani video ngan pa changata dap dengan sedang ro ban chna komita video mentala di artio ngam chna video cho mar ngam lai da ban chna lada nga chna ro ngam lai da ban upload hagani chana paida problem manin ka ai ladinga da menta nga upload hagani video te haden ar likes ngam tip cho ngan leyu te paida comment hagani video lada pi pat join ya telegram channel jonga pila ban join telegram channel ro ngan ai link pe description namar ha future lada ka channel ka delete pila ban ira benga da telegram channel jonga ro paida ha description na comment pin box jonga don telegram channel click hatu do join no edit telegram channel jonga kable jipon